Danas je u porti crkve u Dubu organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su organizovali crkvena opština i bajnobaštanska policija u saradnji sa službom za transfuziju. Povod ponovo davanja krvi, 42. akcija Srpske pravoslavne crkve i nezavisnog sindikata policije i policijske stanice. Lep dan, lepo druženje, odziv za sada u redu, dobar. Nadamo se da će još biti dobrovoljnih davalaca. Ovo je jedna od mnogobrojnih i tradicionalnih akcija ovde u porti u crkve u Dubu. Za već nepunih, 2,5 sata ovde je dalo krv više od 25 dobrovoljnih davaoca krvi, tako da smo ovim brojem izuzetno zadovoljni, s tim što ostajemo ovde do 2 sata, ukoliko je potrebno, možemo malo i produžiti, tako da što se toga tiče, ovde je uvek dobar odaziv dobrovoljnih davaoca krvi. Što se tiče stanja krvi kod nas u Užičkoj bolnici, kao i svuda u Srbiji, letnji period je period nekog blažeg deficita krvnih grupa, međutim mi se trudimo da nekim redovnim akcijama sve te nedostatke krvi podmirimo. Ovim putem zahvala bi se svim dobrovoljnim davaocima krvi i onima koji to žele da budu, koji se na naše akcije odazivaju.